Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, anyat orasan? Alas 10 Apay aya? Anyat oras ayat ipapanyo ija barangay hall. Alas 8. Matlagayam. Ngam apay akanayo na maladaw ka. Bay anak man. Dakit den ti kasta. Masapa dagiti kakadwam. Angam sika, maladaw ka. Sa nabalita siya ti are. Ay, Kapitan Gaya. Na. Ni Kapitan mo't jelimbabas ka ba dong? Wait. Anya oras itan. Pasado alas 10 iti bigatay. Talaga mo't akasta ni Kapitan. Makapasoron ti kasta nga ramid ti maysa Kapitan Maray. Awan nga ron ti agrire, apay aya. Ay na, uri awan ti agrere, no adanakam na. Sumrag ito gusto nga oras iti trabaho na. Sana kasta malado wa kanayon. Wan mo't kit di Gaputa iso ti Kapitanen, nararamidan na latan ti kayat na. Anda ka di magsapsapol kanyak itay. Aduda itay ang kail. Ha? Aduda dito'y itay. Saan da kayo na nauray? Anyat ko nada. Rimwarda matay. Mabisinda ka naun. Mapandapay ka nuag merinda. Kasta. Amuyaw. Makakaungat tayo may sa akadwada. Ha? Da kayong tumit nga may. Kanayon ka amaladaw nga umay dito'y barangay haul. Rumarak pa. Ha? Ibagam nga no ada ipapirmada kat ibati da. No kasta nakitam ni Kapitan anapan ije barangay hall. Gundaway mun asurutan, tapapirmaam ti kasuratan. Ay wala niya. Saan napaigaya man na pirmahan ti kasuratan? Ipan mon ba daw, tapno malpasan, ket ited mo ti kopya iti tao anak itulagan tamang sukay pailaeng iti bangkag ta. Wine, mala, iyag mo nga ruday ti kasuratan, tapno mapan ko ipapirman kani parinteng. No kumasan akanayon amala daw iday, napirmaan na kumadaytan. Nagbayag tumit nga miniday. Di pimanawakan. Una, ngam datamot ti madaksan tawan pirmana. Uy nga rad, mala, ingkalainay, tamapanakan. Sige. Laban! Apay kapay. Oops, ay sus. Ada kamot gayam dito'y salas na agbuy-buya iti TV, Inteng. Ah, Kunak man no napan kan ija barangay hall. kat napanak itayo na. Kayat mo asawan, napan ka lang nagsirek, sakan tumutla nagsubli ditoy. Ay unay kamatan, Makapasikur nga ron tiyagyan iji barangay hon. anya. Kaano ngay ngagsubli ni Uncle Mau, kuwaraw? Ay, jak amo atata ba daw? Di namat ngamin imbaga kanyak. Nye, no kasta, agurayak manan. Tinasayaat. Ibati ulangan ti papirmaan niyaw. Ay saan? Ang mga numayaw awan. Narigatayin. Anya? Tinasayat, mapanaklangan ni Jabalayda. No isaw, ti kasapulan. Ay, sana mabalin atata ba daw? Dito'y latan barangay haul. Anya sana mabalain? Mabalain! Ay nagmayat nga aprusan ti bukot mo anwang. Pay manta kutuan ka pay manta adutin nakitak akutom. Iso, maglagay ang awan kayo barangay hul, ah. Tanda ka lang dito, yung mangkut-kuto itinuang mo, pare. Pare ba dong? Napanak kayo barangay hall. Oh. Awan ka. Na. Napanak kayo balayaw. Kuna ni Marimanang, nga da ka dito. Isa sinurot ka. Pirmaan mo ito na, dito kasuratan. Tawan pa'y pirmana dito, pare. Unan niya. Ay, malagip ko ti kasuratan. Ala, butoy. Dita, nalpasin. Agyaman nagparay. Inton maminsan, di ka pumanpanaw, yung barangay hall. Naa. Agyan ka lang yung jay. Na. Napnusan, nababandog na tao, mang sursurot king ka dito. Agyan ka ngamin ija barangay hall Sana tila papapanam. Ay, makapasikur iji barangay hall. Nagrigat ti agtugtugaw. Anya. Umapa lang dagiti tattao. Isu ti amok. Ay, saya atem ti trabahom, Inteng. Ah, No makadanon daytoy kani Apo Mayor ngar aramidam, ay delikado ka.
Ita apay ngamin nga ibagam. Madiya! Dagiti kakadwam ti kayat ko asawan. No, idarumda ka. Ha? Di kagtanag. Mabutang da kanyak dagijay. Naa. Di dan tumaaramid day ta. Mamati ka. Ay, para makita, inteng. Dakis ada magmarituyang Ha? Anya nga ide tamaray. ni Kapitan. Masuspende ka no iti kinakapitan na. Anya? Ada nangidanon ka ni Apo Mayor, iti madingar aramidan na. Nasaya at mo, tapno agnaka marat. Pasuspende ka no mo't iti na mabulan. Ay sobra mo nga minti aramid na. Kanayon amala daw. Inton kwan, masapul asursurutan iti papanan na. Mas daawak Ay, unay ka ti aramid ngamin ni Kapitan. Ay, un nga ruda. No sa dinula ditan ti papanan na. Nasayat, mate, nung masuspinde ni Parinteng. Anya? Tapno siya kaun, ti sumukat king kuana kas kapitan. Apay, nalakaya mo ba daw? Ay, agar arapaap ka manin ako na. Di dalaki inikatan kas kapitan. Suron ka. Just kikit di ti kastoy abiyag. Ay, tibagem ti pabasulam no apay. Mamuak lang no asino tinagipulong ko ni Apo Mayor. Anya. Ay, gilingak Di napipya ko mano kanam. Naa. Tapno magiling iti husto. Yay! Ay, unay kan aya inteng. Embes ko mga aramidam iti husto ti trabahom. Angam saan mag? Pasurunak nga ron. Ay, masuron ka. Gaputapud no ti ibagbagadaken ka. Eh. Ay, ado ti pagkurkurangam. Inteng. Ay, anya ti aramidik. Ayak! Nagbarbaliw kayo ngaminan ng kail. Kasano ko ma? Ay, kat baliwan nyo tinakairuaman nyo. Ay, Kanayon kayo amala daw. Kanayon arumuar kayo iti barangay haul. na, kwa? Kutkutuan nyo tinuang yaw. Ha? Imbis nga ag-duty kayaw. Na, Agbuy-buya kayo iti boxing iti TV yaw. anda. Inton kwan, agawit kayo manain. Ay. Awan pa'y naaramid yun dito barangay haul. Uwan nga ron. Agbaliwakson. Kabailan nyo dayta. Nulakit dayta kayat yaw. Ita tanalpasan ti innem abulan apan nakasuspendem. Agnakam kakuman inteng. Laglagipem. Kalpasan ti innem abulan kat aramidem tupay. May santon atawan ti pan nakasuspendem. Uwan Kan may katakton Ay katamong malagayam. Iso asay saya atem itan ti trabaho. Ay, uwan. Ay, jakay ti may katkas kapitan. Nasaya at man. Kumusta nga ay marikwanang? Bakit kitam kadimot laeng ni Kapitan ang masapa lumabas dito'y batog ti Tersinam? Nakita ka na sapaan na pan iti barangay hall, idi kalman. Rumbang agtrabaho da iti hustaw. Saan kat aday tamala daw da iti uray langa. Adake de kastan. Barang agtultuloy ti kasi nga aramid na. Masusweldoan da iti hustaw. Di da ka aramidan ang ti trabaho da. Madimot Papanan nyo ang kail. Kwa. Schedule nga minti palot ita ijay daya. Kat, Ay, mapanak man agbuya iti palot. Iswa dito'y kapayla ang barangay hall anya? Nuadamang sapul kanyak. Awagan nakadagos. Ay, awan. Dualawas ulaang iti nang rugi kayaw. Rumuar kayo manain. Di mo ipagbaga. Rumwarak, wan. Aramidan nyo kit diti pagrebengan nyo dito'y barangay. Wan ka di. Mabiitak lang. Agsublyak adagos. Makamu kayaw.
Anya di araramidam dito palutan pare. Ay, agbuyakan pumusta, pare. Ha? Kaslasan ka, kapitan na. Naa. Rumbang ko ba? Nga barangay hall, tayan mo. Ay, tangiwat mo. Dagulit ka, pare. Pudno, Mike. Apay, aramid na yamot tinasayat ang kapitan dito pare. Ay, natay pilit na sumardengkan kunak. Ay, hindi ka barangay hall. Ha? Mga no ado isay, makasapol king ka. Ay, agawid ak madlagan. Malmalasam mo ti araw ko. Heh, awang kidya, tibabayin mo. Na, May saka pa mo ta barangay kapitan. Ha? Nga madaka kayo din dito palutan. Inteng, agbuybuya ka iti TV, wano matmaturog ka. ay, I-off ko man lang ang iti TV. makaturturog ak gayam. Apay, naabak ti kwartam nga impustam ije palutan. Ay, sana kay pimusta. Ta dinadaal ni pare badong ti aldaw ka. Kahit, kasano nga rod ti trabahom ije barangay hall. Adamo ni sekretary. Di iso ti makamaw. Di ka pala nadidigra. Nasuspindi ka lang arudan iti naminsan. Apay nga itakalangang kay. Napanan nyo iti kalman. Apay aya. Napanak nagpalpaliwa. La kayaw. Ha? Tapno amuyaw. Makapungtot ni sekretary kada kayaw. Anya? Imbis ka nung agtrabaho kayaw. Tila papapanan nyo, mate. Aramidan nyo ngamin ti pagribangan nyo kas kapitan. Ay, arig na siyak ti ari ditoy. Siyak ti bus. Ay? Apay, agririda. Ay, ad dala nga maikati respeto da kada kayaw no kasta kayaw. Naa. Idauluan nyo kiti ti barangay tayo iti nasayaan. No, boss, kun ari lang tanda iti panunot na Uncle Mau. Ay awan latang bukaw. Kuaraw. Agikat langan kas kapitan. Anya? Imbutos na iti tao, tapno agserbia kapitan na dadaulo iti nasayat ang marami iti barangay. Saan ka nagbalin na, boss? Ay, gusto kayo tataba daw. Eh, Bayan niya, kasaritak tumanin ni Uncle Kaw. ay sanayin, bayamo na kasi na. Iti kasta, may kataw. Ay, Nibot pare badong day ta umasidig ditaw. Ay, anya kay paray. Di mo kunaan nga agbartek ka manan. Sa kanto manin agsermo-sirmaon. Ay, saanin pare. Banok ko pa ilang ang mga ramid iti kasta. Iso, sige, aramidem latan, tikikat mo pare. Ay, kasta. Di ka kumunkontra. Wain, tapno mapankan iti panakikat muntaw, kas kapitan. Naa. Amangan mo no naumakan, ngagpaisaw, iti kinakapitan mo pare. Ay, kwa saan? Apay nga ikatandak nga paray. Saan? No kayat mo adi ka madadail ka nagiti tao. Likli ka mo, ti agsugal. Ay, Tiki di pagribang iti barangay tayo, ti asikaswan. uwan paray. Ay, husto. Jaket ti maikat a kapitan. Iso nga agbalbaliwak. Ay, kapitan! Agbalin ka ngamin apagwadan kas kapitan. Tapno awan pakababalangam. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.